kad završi ova edukacija, uzmite si malo vremena i napravite si jednu sistematizaciju toga što ste danas vidjeli i čuli. Za vaše kolege napravite jednu malu prezentaciju ovog što ste danas gledali i slušali. Skupite sve one kojima bi ovo moglo biti korisno i skupa s njima ovo prođite. Tako ćete vi i vaša organizacija imati najbolju korist od ovoga. Evo još jedanput, dobro vam jutro, dobar vam dan i dobro nam došli. Drago mi je da vas vidim, drago mi je da ste došli na naš seminar Sistematizaciju radnih mjesta i snimanje radnih učinka. Vaš predavač će biti gospođa Petra Grabušić, a ja sam Siniša Bronić, voditelj razvoja poslovanja za portal Edukacije.hr. Mi pomažemo tvrtkama da bolje rade tako što nađemo nešto što se da skupiti u jednu dobru, lijepu, malu, slatku edukaciju i koja se može desiti u relativno kratko vremena i koja se može što je prije moguće staviti u funkciju. Zato bih ja imao sad jednu želju i dvije molbe ili preporuke. Nakon jedno mjesec dana ja ću nazvati, možda ne sve, ali neke od vas ću nazvati i neću vas pitati kako je bilo na seminaru. To ćete vi zapisati u ove anketne upitnike. Kad ja nekog pitam kako je bilo, svi kažu dobro je bilo. Jel tako? Lakše reći. Ja ću vas pitati šta ste stavili u funkciju i šta ste iskoristili s ovog seminara. Kad ja tako nazovem pa pitam, onda obično bude ako ljudi udahnu i onda počnu govoriti pa znate, pa ovo, pa ono. Nemojte da mi bude pa znate, pa stavili smo u ladicu. Dajte to stavite u funkciju. A to ćete lakše staviti u funkciju. Sad dođu one dvije moje zamolbe i preporuke. Znači ovako. Sad kad završi ovaj seminar, kad završi ova edukacija, to vam nije samo za ovu edukaciju, to vam je za bilo koju edukaciju, knjigu i šta pročitati, bilo šta drugo. Uzmite si malo vremena, uzmite materijale, uzmite vaše zabilješke i napravite si jednu sistematizaciju toga što ste danas vidjeli i čuli. To će vam pomoći dok vam je to sve lijepo friško, da vam se to sistematizira i da vam to legne. I napravite si nešto kao konkretno ono, evo 1, 2, 3, to su mi najvažnije stvari, to ću si staviti u funkciju i to će onda biti to. Mi smo svi ljudi i zaboravljamo. Ono što ste čuli danas, ako to ne sistematizirate za 2-3 dana, zaboravit ćete pola, za 7 dana ćete zaboraviti 80%. Uzmite si tih, potrošit ćete ovdje par sati, uzmite još pola sata pa si to sistematizirajte. To je prva stvar. Druga stvar, kad dođete natrag u firmu, ali nemojte čekati, sutra ili preksutra, za vaše kolege napravite jednu malu prezentaciju, može biti pol sata, ovog što ste danas gledali i slušali. Pol sata, sat. Skupite sve one kojima bi ovo moglo biti korisno i skupa s njima ovo prođite. Ne morate sad prolaziti sve, ali one koje su najvažnije stvari, najkorisnije stvari, ono što možete staviti u funkciju u vašim organizacijama, to im isprezentirajte. Ali to im isprezentirajte tako da oni to razumiju i da mogu skupa zajedno sa vama razmišljati o tome šta je tu za vas, kako to sve funkcionira i kako ćete to najbolje iskoristiti. Tako ćete vi i vaša organizacija imati najbolju korist od ovoga što ćete tu danas vidjeti i čuti. Tu je i moja kolegica Alemka koja mene kritizira da imam ove uvodne govore jako dugačke, pa ću ja morat skratiti evo što je moguće više. Ja vam svima želim ugodan i koristan današnji seminar i današnju edukaciju i nadam se da se uskoro poslije vidimo. Petra, izvoli. Hvala vam lijepa. Sretno.